Tatanan, palihog. Okay, ready? Balik. 1, 2, 3. 1, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tigil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good morning. I think medyo busy pa yung one. I was informed earlier by Jen nga we have visitors from Iloilo, so that is why kahapon daw Buntag 503. Okay. Thank you. Di ka magkape. Pag di ka magkutaw o kape. Ato sang susihon kung asa dapita ta pwede atong itor sa ughala na idanggit kaning danggit ako ang buwad wala ra ato ang naasay mga puto may puto mambit o na si kwarti. Kato imuha dito. Diri dapit unsa man ni diri. Mga sunny side up eggs. Nga kaon, naay bulad, naay Pinoy style nga utan ug egg. Happy eating. I brought my own Milo. Kaya di ko ganahan mga pi. Unang nagdakong Milo ako Tagalog. So please bear with me kay Bisaya pod kaayo ko. So there will be many times mag-mix ako ang pagstorya din Okay? O sige. Go. Dito tayo. Kanina pa to si nanay. Dito tayo na. Magugulat na lang kayo. Haharapin ko si Trenyas. Yes. And if we are di tagaan ng tuog ka ng assignment, ingon pa si Attorney Noemi, dapat inspirational daw niya message.
So if we are looking for inspiration to sustain what we have started in our work on child protection, they've always held on to the vision, that all children will live free in a just and a protective world. And I'd like to think, like CLB, we aspire to do the same. That's why we are here. This is why we are here, and I'd like to use the Going up lagi kaya ang araw man gud dito is going up. Naata sa 8th floor na. Amo na ulang mo? Wala ba na kamo ya? Nagsuroy-suroy sa 8th floor. Yes, ba't man ako kaya raw may yes? Wow, kasi yan ang sayo. Wow, sa. Sige, activate mo sa dalo, mangimong akuan. Ay. Asa ba? Manguli nami. Muli nami ni Ma'am Vic. Layo pa among biyahe. Humana mo ang training, manguli na may karon. Hayag pa man dai